Ngiyanibingelela bazalwane futhi okwesibili ngibuya netopic ile eqhubeka nabangani yokukhuluma ngabangani ake ngithi le itopic yesibili noma part 2 okhuluma ngendaba yabangani ukuthi kubalulekile ukuthi ube naye umngane noma kubalulekile. Engingakusho ngingathatha ukuthi ngiveze enye yezinto ey'fihlakele ejwayelekile ukuthi yenzeke. Khona abanye abantu abajabulayo ukuthi banomuntu owuwena oyi-friend yabo. Khona umuntu ojabulayo ukuthi wena umngani wakhe ngoba ukudonsa ngempumulo kuyo yonke into uzwa yena, but awukwazi wena ukuthi ube ne-instruction omnikeza yona ngoba vele ufana nokuthi ukuphethe that person. That is why ungizwa uma ngithi mina yena lekuthiwa umngani into engekho, it's because ngiyisusela lapho futhi ekuthenini uthola ukuthi wena umngani nomuntu one-power phezu kwakho, okukhontrolayo, ongakwazi ukwenza into engashongo yena ukuthi i-right leyo nto yenza, kodwa wena ungabi nawo futhi amandla okumtshele leyo nto leyo efanayo nakuwena ukuthi naye akangayenzi, yabo. Yena uzenzela noma yini athanda ukuyenza, kodwa wena ufuna ukuthi uzwe ngaye, akusabise, akutshele yonke into ukuthi uma ungasathanda ukuthi sibe abangani, kusho ukuthi asivele siyeke ngoba wena usuyazenzela izinto, usangitsheli mina njengomngani wakho, njengobhesti wakho, yabo. So le nto ithini-ke, ithi khona abanye abajatshuliswa ukuthi wena uphuza nabo utshwala and bakumonitha ukuthi impilo yakhe inga-succeed njalo. They feel happy uma kuthiwa kuyiwe ey'ndaweni zobumnandi, bayazi ukuthi vele impilo yakho ila iphelela khona lapho, awuyindawo nempilo. Bona they are busy planning their future ukuthi bayaphi nayo, and bayakwazi ukuthi uma uqhamuka wena uxoxa ukuthi ngithole umuntu othile engizothandana naye, bakwazi ukumgxeka, yabo. Bamgxeka bathi no, ungalinge nje uthanda nalowo muntu, ngoba bayabona ukuthi njengamanje uhlangana nomuntu ohlakaniphile ozokwazi ukuthi ayenze impilo yakho iflaye, yabo. So they make sure ukuthi yonke into ufuna uyikhulume kubo, and nawe awuhlali kahle ungakhulumile kubo, yabo. Kusengathi njengomuntu wena ongathi wakhahlelwa ihhashi esifubeni kubangani bakho, ngoba ayikho into oyithulayo, yonke into uyayikhuluma emayelana nawe, kodwa bona bakhuluma lutho kuwena. They keep quiet, bayithulela nje bakubuka, baxoxa lokho kumbala okuncane. So ngamanye amazwi wena ufana nomuntu ompilo yakho ivalelwe okuhambeni, kwabekwa igodo, kwabekwa isidikiselo ngaphezulu. Ufana nomuntu wena ocapturishiwe but awungeke uzubone, yabo, ngoba the more wena makuthiwa fanele kuyophuzwa, ila ubona ukuthi wena abangani bakho abangempela but abakuxoxela izinto eziyi-way forward zempilo, ukuthi siya kanjani phambili nempilo, ngingenza kanjani kulo msebenzi engiwenzayo ukuthi ngigcine ngikwazi ukuthi ngithole imali ethe thuthu kunale mali engiyitholayo. Hhayi, anixoxe leyo nto nini. So that is why ngithi mina lobu mngani benu ilobu kokwenzani iy'lima, because uma ukuthiwa umuntu uyi-friend naye, at least there should be something oyitholayo kuye, naye kufanele kube khona into ayitholayo kuwe. Uma ningakwazi ukuvusana, nivusanele ikusasa lempilo yenu, that means nina nidlala amagame nina, ayikho le nto yenu, yabo. So yilokho ebengithanda ukuthi ngikuveze ukuthi ukuyikhohlisa kwesinye isikhathi uyitshela ukuthi uyazi, ikhona lokho kukwenza ukuthi ube lesi siwulo oyisona njengamanje, ngoba impilo yakho uma uhlangana nabantu aba-right bekuvusa, awukuboni lokho wena, because ufana nomuntu ocapturishiwe. So yonke into oyenzayo uyenza ukupleaser ama-friend wakho. So le nto ithini-ke kwesinye isikhathi, ithi musani ukudlala umasingcwabisi
ongena future, because uMasigcozi lena udlala impilo ayikaze yajikwa yenziwa uMasigcozi. Impilo is serious and is always serious. So nina manidlala uMasigcozi njengoba nenza le mpilo yena niyiphila ayikho and ifile. So ngifisa ukuthi ngiveze enye into la ukuthi once wathi unomuntu oyifriend yakho kunezinto ekufanele uyi-expect. Into yokuqala, angizibona ukuthi njengoba nginomngane ngino-10 years nginomngane, iziphi izinto esesike sayixoxa naye ze-future, iziphi izinto esengisaksidile naye kuzo nginaye. Siyafunda yini, sihlohlene ngokufunda thina sobabili, noma sifuna ukuthi sibe abantu abanempilo emile? Because uma kuthiwa sihlohlana kahle, asihlohlane nangokufunda, sihlohlane ngemisebenzi e-right, sihlohlane ngokuba nemali, sihlohlane ngokuba nama-partners a-right, singahlohlani ngokubamba abantu inkunzi. Le nto ukuthi mhlawumbe uma uthola ukuthi uyintombazane nifundisane ukuthi nichutha amadoda imali, khana nabantu abawu-6 noma abawu-10 wazi ukuthi ubachutha imali, yabona? Ngoba leyo nto leyo ekugcineni leyo nto izokudestroya leyo nto, ekugcineni izokubhasta. Uzohlangana nabanye abantu abangeke beyibekezeleleni, bangeke bewudlale lo mdlalo owudlalayo, yabo? So it's better ukuthi ukhwithe kuleyo nto leyo, uyiyeke, ungaphindi uyenze, because ngeke izikusize, ngeke ngizikusize. Uma uqhubeka mhlawumbe ulokhu uyitshela uClever, uzothola uClever bangaphe kwakho abazokufundisa ukuthi njengoba ucabanga ukuthi abantu bayiziwula bazokwenza lento obungayilindele ukuthi bazoyenza kuwena. So enye into ebalulekile yile ethi impilo, the more i-difficult, but nginabangani engiyitshela ukuthi abangempela. That means lebo mngani bami nabo fanele ngibuqede, ngikwazi ukuyihambela ngiyi-Irene ngingedwa, so that ngizokwazi ukubona ukuthi impilo yami kahle hle ibanjwe yini all along, yabo? Ngoba abanye abantu uthola ukuthi uma umuntu mhlawumbe ogcina ukwazi ukuthi ugcina uphuza utshwala, abanye bayakwazi ngisho ukufakela utshwala ukuthi ukwazi wena ukuthi uphuze kakhulu njengesilimo. Wena njalo uma usuphuzile fanele ubanjwe, okufakele utshwala ukuthi ukufakele umuthi etshwaleni ukuthi uhlezi uyisidakwa. Sometimes kokunye ugcina uba umuntu ogcina uduba ngisho umsebenzi ngenxa yokuthi usuyisidakwa, uphuza utshwala. Uyathanda ukubona impilo yakhe idropha, ishona phansi, hhayi inyuka. Uyathanda ukubona ungeke wenza lutho ungamthintanga, because umuntu wena onoNkulunkulu manje ongazi ukuthi lo nkulunkulu oyi-create-ele yena uzokusiza ngani. So yilezo zinto ebengithanda ukuthi ngiyibalule, ngiyiveze. Like enye into evelayo ukuthi la kubantu besilisa uthola ukuthi abantu bahlohlene ngokuthi yonke into abayenzayo bayenza ngokuthi babamba abantu inkunzi, bahambe benza ubugebengu, benza yonke lezi zinto ey'ngasile. Uma nihlohlene kanjalo nabangani, iyekeni leyo nto. Noma wena uma ukuthi uyafisa ukuthi impilo yakho uyibone succeed, iyeke le nto e-wrong oyenzayo, iyeke. Njengamanje ngoba usenethuba empilweni lokuthi uzibone ukuthi uyaphi nempilo yakho, shintsha ukunyathela kwakho, shintsha ukwenza, shintsha ukucabanga, bukisisa abantu abasondele empilweni yakho ukuthi ngobani, bukisisa ibanga osulihambile empilweni, bukisisa isililo osusikhalile ey'ntweni oy'dinga ukuthi uyi-achieve, ukuthi usu-achieve ey'ngaki. Then kufanele ushintshe abangani, ushintshe indlela owenza ngayo izinto, then-ke uzokwazi ukubona ukuthi yini eyenzekayo. Okunye kuye kubiza ukuthi ushintshe ngisho isonto osonta kulona, ngoba khona amasonto othola ukuthi uyakhonza kulona kanti i-cult, ngoba i-most yama-cult adla kuwena. I-cult imuva ngokuthi incontsule ezakho iy'nhlanhla ukuze ikwazi nayo ukumuva iye phambili. Sometimes kuyadinga ukuthi ushintshe ngisho isonto kulona, yabona?
ukuze ukwazi ukubona kahle kahle ngenzani. Sometimes kuyadinga ukuthi ushintshe ngisho indawo okuhlala kuyona, ushintshe umuvi uyohlala kwenye indawo, yabo. Uma ukuthi ubuqashi la kuhlala khona ngenxa yokusebenza, ake ushintshe uhambe uyohlala kwenye indawo, ukufune a fresh air, yabo, ukuze ukwazi ukuyibuka lento ukuthi even ebusuku uma ulele, what kind of a dream owaphuphayo, uphupha nhloboni yamaphupho, uphupha amaphupho amile, uhlezi uphupha izinkomo, noma uhlezi uphupha ungena udaka, uhlezi uphupha izinto ey'ngenangqondo, uhlezi uphupha udakiwe. That means ayikho impilo oyiphila wena, yabo. So fanele uma uphupha empilweni uphupha izinto ezizosucceed impilo yakho, zizokwenze ngaso sonke isikhathi uqhubeke uyibone ukuthi khona into eyenzekayo, yabo. Uphupha into uyibone ngakusasa yenze ukuthi yes, usho ukuthi la maphupha ayiwangempela, on time-ke manje. Impilo yami ayihijekhiwe, akukho la isebenza khona, mina ngibe kila, yabo. So zonke lezo zinto fanele sikwazi ukuthi siyi-check-e, sifunde empilweni, sifunde ukuthi into engishayile ingangiphindi, yabona. So yizo zonke-ke lezo zinto engithanda ukuthi siyibheke kakhulu uma sifuna ukuthi siyibone impilo yethu isakusida iya phambili, yabo. Singahambi nge-language noma ngomlolozelo okhulunywa abangani bethu othi vele empilweni kunzima ngoba nizogcina nihlohlana ngombhedo. Impilo idinga umuntu oyi-hard worker ukuze akwazi ukuthi ayiface, idinga umuntu oyi-hard worker. Once wangaba yi-hard worker, ucabanga ukuthi uzovela ukhangeze wena izinto zenzeka, ngeke uze ukubone lokho kulunga. That is why-ke bengithanda ukuthi ngiveze lezi zinto, ngizoqhubeka nje ngilokhu ngiveza amaphoyinti asuke ebalulekile empilweni ufisa ukuyibona uya phambili nempilo. Lo sithe part 2 othi kufanele yini ngibe nomngane. Ngiyabonga.